Mission ku byele kahle mingisara mgana lana na FM ku vuya ka mina la hita va hi ri karhi hi burisana na nqambi ya hina ne loko hi ri karhi hi languta n'hweti leyi ya vatirhi ku tanihi leswi na vona va nga tinqambi leswi van'wana va vulaka ku va swi kota ku va va ti hanyisa tanihi tinqambi ka van'wana swi languteka swi ri ntirho kambe na munhu la nqambi ya hina ku nga Oscar Makam. But Oscar Makam, Aye masi mi pfukile nqambi hi pfukile hi pfuxela n'wina no pfuxela vayingiseri va Munghana Lonene na FM. hi tlhela hi khensa nakambe mani ku va mi hlawule ku mi ta burisana na hina eka siku ra namuntlha. Ya na swi khensa na mina. Sonto wa n'wina wu famba njhani n'wana mani? Sonto wa mina wu kahle ni ya ofisini. Mathewukele Mina na thewukela. himpela vatirhi hi n'wina ka Hayi na thewukela hi sona. but Oscar ni ta kombela mi khomisa sweswo ni kombela mi ni pfumelela nsungulani ya mavhengeleni loko ni vuya mina na n'wina hi ta va hi ri karhi hi yisa emahlweni ku burisana ka yini. Okay yana ni mavhengele. Xinavetiso lexi fambelana na nhlawulo wa vandla ra tipolotiki xi tisiwa eka wena hi mafambiselo ya ICASA hi nkarhi lowu wa nhlawulo. Mavonelo lama u nga ma twa eka xinavetiso lexi i ya vandla leri ra tipolotiki ku nga ri ya SABC. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Sweswi endla malembe ya mahumenharhu kusukela loko hi teke magoza a ku antswisa vutomi bya vanhu va hina. Hi le ku akeni ka tindlu laha hi vuyisaka xindzhuti swin'we. Vanhu va mamiliyoni se va kuma dyondzo, mati, gezi, vuhlanganisi na tirhelo ra nsirhelelo leri antswisiweke swin'we. Hi le ku vekiseni ka vanhu va hina naswona hi tiyisisa leswaku a ku na munhu loyi a salaka endzhaku. Hi le ku pfuxeteni ka mihlangano ya hina ya mfumo na ku lwa na vukungundzwana swin'we. Hi le ku akeni ka Afrika ro antswa na misava yo antswa swin'we. Seke a yi endli swo tala hi ri swin'we votela ANC. Vuhaxi lebyi bya nhlawulo wa tipolotiki a byi tisiwe eka n'wina hi ku landza swinawana swa ICASA leswi lawulaka nkarhi wa nhlawulo. Mavonelo lama humesiwaka eka vuhaxi lebyi bya nhlawulo wa tipolotiki i ya vandla ra tipolotiki ku nga ri ya SABC. Lathela 9 to 12 hi Sonto nimixo. nongonoko ka ha ri lathela wena mingisira Munghana Lonene FM wa fambisana na mina ciao bae kambe sweswi ni nga vulavuleni va kona laha nqambi ya hina ku nga boti Oscar Makam. Aye. Ni khensile ku va mi khomini se n'wina loko mi ri nqambi mi ri xiyimbeleri sweswi hi tlangelaku n'hweti ya vatirhi na n'wina n'hweti leyi ya vatirhi ma yi tlangela handle ka leswi mi swi endlaku a tlhelo kambe n'wina mi ri nqambi n'hweti leyi ma yi tlangela hi Makam. Na sweswi ni ngo ni ya ofisini ni vula studio. A mi pfali kasi na Hayi. Ani fanekele ni humesa album hi June. mara ku na overtime na ni lava ku tiva ku na overtime kwala ofisini yeleyo. Leyi overtime munhu o tiendlela. A liya ya ku loko ni yi tirhini ni ta ku ve a ni kuma mali ya overtime lero nkarhi lowu ta ku a ni yi tirha hayi no tiendlela leyi overtime. Leraro n'wina hi masiku hinkwawo loko mi pfuka mi ku hi swona ni nqambi kambe ni va ni ri ku tirheni. Ya hi wo ntirho wa mina. Hi wo ntirho wa n'wina. Ya Se sweswi mi nga nqambi swi kona nyana moni ku $1 nyana moni swi veka hi $1 nyana swi kona nyana $1 hi Makam swa ku mi kota ku va mi ti hlayisa mi hlayisa na ndyangu wa n'wina loko mi ri nqambi. Sweswi ni nga nqambi a ku na ximali lexi mi ngheniselaku mali handle ka home music. Loko mi endla ti-awards ta Munghana Lonene ni hi nominate hi wina hi kota ku va hi kuma mali xo xikwa xa vana lexiyani. Endla mphahlo mi endla unveiling ma hi rhamba hi xo xikwa xa vana lexiyani loko mi yingisela music online hi kota ku va hi kuma mali kwalaya loko mi kha mi ti tlanga kwala ka radio hi kota ku va hi kuma mali ka Samba. So nje hi sweswiwanyana a ni ri na ti-awards a Durban a Pensal. So a ni nga yi ka ti-awards ntsena a va tlhela va ni buka for ku perform. Hi kota ku va hi kha hi hanya hi mukhuva wolowo. Mi va mi ri mutirhi na n'wina mi ri nqambi mi ri Oscar Makam mi tirha ku yimbelela. I ntiyiso wolowo ni tirha ku yimbelela mina. Ya overtime ni swi vonini ku mi le ku chavachaveni ka ku yi hlamula hi ku a ni ta ku ve ni hoxeni kwala ka overtime mara swi na mhaka. Kambe byelani n'wina hi xitalo loko vulavula hi vatirhi ku okay ku na vatirhi vo karhi ku na timfanelo to karhi na n'wina tanihi nqambi timfanelo ta vatirhi van'wana na le ka n'wina ti va ti ri kona timfanelo leti tanihi mutirhi wa ku va a ri xiyimbeleri. Ti va ti ri kona loko mi ni fonela munhu mi kombela ku senderiwa ni twa ingaku mi lwisana na timfanelo ta mina. Loko ni ku Makam ni kombe ku senderiwa risimu hi WhatsApp.
Okay. se xa koka i ku mi ri landa kwele mi ri chayisa online ku kota ku va na mina ni hola loko mi ri la ku senderiwa mi lwisana na timfanelo ta mina tanihi mutirhi. Oho, timfanelo ta n'wina ngopfungopfu ti kwalaha ka ku hi kuma tinsimu ta n'wina hi ndlela yo ka yi nga ri enawini leyi salaka yi endla ku n'wina tanihi mutirhi wa nqambi mi va mi nga ri ku vuyeriweni. Exactly, na ku va mi hi rhamba mi kha mi nga lavi ku hi nyika mali. N'wina mani. A hi wo ntirho wa hina loko ku ka mi ya tirhweni mi hlamusela ku hola. Hi swona. Loko se mina mi ni vitana mi nga lavi ku nyika mali loko mi vuya vana va langutela ku papa va khomisa mutiki Va tiva ku papa va ye ku tirheni. Yi kona mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona tanihi mutirhi loyi a nga nqambi? Ya yi tele ngopfu. Ina ne? Xo sungula ni twa laha loko mi vulavula ku mikama yin'wani ma vitaniwa kambe macheleni ma kona ma nga cheli kahle. Yin'wani ya mintlhontlho hi yi? Na waluwa wun'wanyana ni nga rhanga hi wona ku mi kombela tinsimu. Okay. Na ku a xavisa ti-CD ni kuma ku tin'wanyana a ti xaviwangi. Oh ya. Konje ya hi yona mintlhontlho leyi hlanganaka na yona yaleyo. A uploada online kuma ku a swi le ku fambeni hi ndlela yona cause a hi le ku swi promoteni. So loko hi ri ku swi promoteni hi kota ku va mi kota ku ya mi ya yingisela na n'wina ivi hi kota ku va hi kuma xinkwa. Loko mi nga ti tlangi ka radio a hi na xinkwa na hina. Ya wa tiva ya namuntlha mi hi kumile. Makam Oscar Makam mina malembe mo hlaya mani mi ri ka xiphemu lexiwani xa swa vunyanyuri i kona munhu loyi a nga mi yingisela loyi na yena wa swi tsakela wa swi navela ku va a ri mutirhi loyi a nga xiyimbeleri a yimbelelaka ku na swi lava na mina ku tihanyisa hikuva ni ri nqambi sweswi ni kotaka swona vutshila lebyi ni nga na byona mi nga n'wi tsundzuxa yini eka mixo wa siku ra namuntlha loko hi ri karhi hi pfala mburisano wa hina? Lexi nga xi vulaka loyi a ha ri ku naveleni ku navela swi kahle ya mara a yimeli nkarhi wa yena a ku boxeketiwi la. Ku hava swindladlandladlana? Hayi a ku na swindladlandladlana loko u tirhisa swindladlandladlana ta fika endleleni swiyimo. Swi kahle ku rindzela munhu a rindzela nkarhi wa yena a nga chati ku 5 a nga ri ku twaleni ti nga ri ku endleleni ka mali mara loko ku nyiko ya yena a hi leswi a ngo swi navela swi ta fika laha swi nga ta boxeketa nkarhi wa hi wu ta fika. Ni khensile maka ni twa mi chatanyana swa album mo ni mbutisa ku yi huma rini album leyi vitaniwa yini? Yi ta huma hi ti 28 ta June i Nkuzi ya Nguluve. Nkuzi ya Nguluve. Ya Nkuzi ya Nguluve. Mativa ku na risimu lera ra n'wina mani a nga kona wo tlula mani lera risimu ni kombe mi ndla remix ka album ya leri va kona kombe remix. Loko na famba hi yona as muhaxi ni nga mi endlela yona ya n'wina. Yi va ya muhaxi va ku leriwani risimu ri sukaka Oscar Makamu loko a ndla remix a ndlela Matilda Chauke. A mi endlela Matilda Chauke va kota ku famba hi rona. Hayi leri ya rona ni hayi ri ndla swilo ni khensile n'wana mhani ma tiva hi khensini ku va mi teke nkarhi wa n'wina mi burisane na hina hi ku n'hweti leyi ya vatirhi i n'hweti ya n'wina a hi yeneni mahlweni mi tirha mi hi tsakisa tanihileswi mi nga mutirhi leswi mi tirhaka swona ma kombisa ku a hi swi languteleni eka n'hweti yona liya ya June July yi vitaniwa kahle Nkuzi ya Nguluve. Ni khensile bot Oscar hlayisekani n'wana mhani ne sonto wa n'wina wu va kahle mi ni xawetela Majuvani Sisters. Ni ta va xaweta ni khensile na mina. A mi lavi Juvani rin'wani na ri nghena ri va sisters a mi ri lavi? Ya ni ta rhanga ni vulavula na Majuvani Sisters na van'wanyana ku ha ri eta na. Ni khensile n'wana mhani hlayisekani sonto wa n'wina wu va kahle ne? Khensile na n'wina mi hlayiseka. Hi sweswona mi ngisira munghana lana FM hi ri karhi hi burisana kahle na nqambi ya hina Oscar Makamu. Lexi xi endlaka ku hi va vitana la hi ta burisana na vona hi le ku languteni ka n'hweti ya vatirhi. Loko hi languta n'hweti ya vatirhi hi na la ka Letshele hi languta vanhu lava ku tirhaka kona i ku va va ri eka xiphemu xa swa vunyanyuri eka xiphemu lexi fambisanaka na vutshila na vuswikoti bya munhu hi leswi va ka hi ri karhi swi languteka siku ra namuntlha. Un'wana loyi hi n'wi lavile a hi lave munhu loyi ntirho wa yena ku nga ku cina kambe hikokwalaho ka sweswiyana sweswo hi kotanga ku va hi nkuma se swi tivi ku na vhiki leri taka i to swi twa kwala hi koka van'wani va tisa moyeni lava va va ka va ri karhi va tirha swo ka swi nga fana swa vunqambi. Namuntlha hi vulavuri na nqambi na boti Oscar Makamu khensile nkarhi wa n'wina eka siku ra namuntlha ya mahlweni hi tlangela n'hweti leyiwani ya vatirhi. Kombela ku yi pfala so.